Ini EOS Pro, kenapa EOS Pro 2 kenapa bunyi kecek kayak gitu teman-teman? Tuh. Kalian sama enggak? Ini harganya lumayan. Cuman bunyi kecek kayak gini. Tuh. Build quality-nya kurang bagus. Ini EOS Pro Phantek 2, teman-teman. Phantek EOS Pro 2 WGP 15 F2. Apa gimana gitu? EOS Pro apa sih, ribet banget. EOS Pro 2 intinya kayak gitu. EOS Pro WGP 15, EOS Pro 2 WGP 15 F2A gitu. Oke, ini kenapa bunyinya krek?